Бул Ош шаары Мейком тушунда жан башында ушундай казино ачылыптыр. Мына бүт кыргыздын балдар мынтип баштарын жерге салат видео тарсамчы. Мына только башка мамлекеттин жарандары ойнобойт дейт эле. Бу жерде Кыргызстан жарандары ойноп эле пулдар утуруп атпайбы? Сиз канча курдуңуз? Атыңызды айтпай эле коюн. Жок, пример канча курдуңуз экен? Таппай атам, эмне курдуңуз? А? Мына 10 000 доллар курду. Бунун бала чакасы бар, ата энеси бар. Kim menin Kur'an'ımdan, zikrimden baş tarta turgan bolsa, fa inna lahu ma'ishatan danka. Al adamga men bul dünyada kısılgan, sığılgan yaşao berem deydi. Kur'an'a moyun sunbasan, kısılgan, sığılgan yaşao berem deydi. Bugün mana ошол биздин коомчулукта кээ бир арам иштерди сунуштап аткандар, демилгелеп аткандар, ошого кол коюп аткандар үй бүлөсү менен кыжаалат. Кенен кесир атын бүгүн бизде казиного добуш берген депутаттардын фамилиясы азыркыга чейин чыга элек. Kısılgan yaşao berip, kılgan işine ökünüp, familiyasına açık mana men kazinoga doğuş berdim diye albaydı. Allah Teala kerimeti Kur'an'da aytadi, Kur'an'a karşı çıksalar, fa inna lahu ma'ishatan donka, alarga men kısılgan, sığılgan yaşao berem, beypil yaşaodu sezbey kalat, baktululuk rahatlı bilbey kalat. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Bul dünyada bir familyan çıkpay kalganга suyunup, jaşınıp, jaşurun jao eşinin arkasında doğuş berip koyganга suyunba. Erten kıyamatta da esebi var. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا Kıyamatda sokur kılıp tiriltem. Sokul bolup tirilgen oşal bugün doğuş bergen aram işke jol açkandar. Ya Rab, lima haşartan ya ama. Ne üçün meni sokur tirilttin? Fakat kuntu basira men tigi жүргөндө көрөт элем. Men parlamentin eşinin özünü taap argam. Közüm körgöndügü üçün eldin barın alda başka kılıp köngülünü alıp, eldin doğuşunu alıp deputat bolgan, mandat algam. Közüm bar ele go tigi dünyada жүргөндө. Qala kazalika atatka ayatuna Allah Taala жооп берет керемети Kur'an. Taha suresinin 126-27 ayetlerinde sağa dağı menin Kur'an'ım kelgende fanasita sen unutkansın. Sen vaqtulu bir kızıkçılık üçün, başka üçün, kebirölörge jagış üçün keremetli Kur'an'ı burmalagansın, unutkansın. Fakazalika yawma tunsa sen tigi dünyada жүргөндө mandatına tayanıp Kur'an'ı unutkan siyaktı, bugün sen de unutulasın deyip kör avalında tuzakka kirgizip öğretken. Bul Kur'an imma lak ve imma aleyk paydana ceziyanın erten kıyamata göğülük ötөt. Hurmattуу jamaat, sizlerge jana жалпы jurt başçılarga, jetekçilerge kayrylarım. Çındığında bizdin mamleket mına oşol 30 yıl degen söz moda oldu. Oşol 30 yıldan beri har kanday jetekçiler urda olturup, alıp olturup, başka kılıp olturup mamleketin kazınası boşluğu bul açуу çındık. Bul beşikte jatkan balaga dagı belgilүү. Бирок мына ошол казынаны толтуруу бул казино менен эмес, адал жолун тандаsak. Adal jolun tandasak, bereke деген көп акча тапканда эмес, балким мына ошол Аллах Таала берген акчага береке бергендигинде. Ал казынага акча түшпөй аткандыгында эмес. Мына ошол казынанын тешиктигинде. Бүгүн биз казино ачпастан казынаны жамасак. Эгер ошол казына бүтүн болгондо бир аз тамчылаган акча менен да толот эле. Бүгүн аны арам жол тандап, шариатта Аллах Peygamber'in kargışına kalan Allah tüyü salgan iş menen kılbasak. Bırak paydası var degen çındığında paydası var. Al payda kazino açуу menen jetimler uyun koşacağız. Kazino açуу menen karılar uyun koşacağız. Kazino açуу menen zınakalarını koşacağız. Mana oşol payda. Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutu hadisinde aytат, "Hayrun nas anfa'uhum lin-nas." Adamlardan en жақсысы özgölörgө paydalуу болгону дейт. Wa habbul amali ilallah sururun tudkhilu ala muslim. Kudayga en jakkan amal musulmandarga bir sүйүнүч тартуулоо дейт. Бүгүн булардын кылып аткан кылыгы сүйүнүч эмес, канча адамды жетим, канча аялды жесир, балким ошол казино ойногон, канча кумарына берилген эркекти аялсыз калдырып, аялын коюп утуруп койгондорго күбөбүз. Биз өзү жакында эле арылдык эле. Ошо биz жаман көргөн жетекчилер ушуну жапты эле. Tilekke karşı bugün biz sүйгөн жетекчилердин кайра ушуну ачып атканы өкүндүрөт. Эсиңер барда этеңер жапкыла, арам жол менен тапкан акча мал болбойт. Инналлаха тайибун ла якбалу илля тайибан. Аллах таза нерсени гана кабыл кылат. Аллах таза нерсени гана кабыл кылат. Береке деген нерсе, урматтуу жамаат, бир мисал менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Дүйнөдө ит көппү, кой көппү? Кой көп. Кой bir жылда bir туат же эки туат жакшы карасаңыз. Ит 3 айда bir туат. Koy bir yılda bir tuat, birdi tuat. İt her 3 ayda 7'ni, 10'du, 15'e çeyin tuat. Dünyada koyga olgan talap köppü, itke olgan talap köppü, потребность.
Койго талап көп. Biz kırgızlar bir ele toyda 30-40'ın başına alabız. İt soyup jegen birөө barбы? Бирок dünyada 1000 koyu var, koyuchуда 2 же 3 iti болады. Kalgan itleri kayakta. Bereke degen mana ошол koy menen it deydi аксызлар. Bir adam jebeyt, көбөйүүсү бат, жоголуусу аз, бирок жер бетин карасаң ит жок. Береке деген ушул. Көп тапканда эмес, көп тууганда эмес, көп кап келип казынага төккөндө эмес, Аллах берген нерседе береке болот.